Život. Život je igra između vukova i ovaca. Sve isto, samo ti se mijenjaš. Nekima ide gore, nekima dole. Ili si ulovljen, ili si lovac. A ja sam uvijek bio ovca. Nikada nisam smio priznati. Ta ovca što se boji. Boji se da će je vukovi uhvatiti. Boji se da će morati igrati izvan svojih pravila. Moja majka. Ona me uvijek gurala među one koji su jadni i bespomoćni. Oni koji samo čekaju dopuštenje, čekaju da im neko odobri. Kao ovce. Kao što ove životinje mole pastira i psa da se pokrenu. Ali znate šta? Zasrali ste. Vi koji mislite da ćete me držati u tom kavezu, sada se držite za sebe. Mene više nećete. Aleksa, šta ima? Gdje si? Stiže mi lova danas, tačnije večeras. Samo te molim da mi spremiš sve ono moje kao inače. Nego, reci mi oko koliko moram ja nabaviti, ne mogu odmah. Ma daj mi do 9. Ja ću uglavnom dotad biti tamo. Eto, to je to. Vidimo se. Kako smo večeras? Brate, strašno sam. Nego, jesi ti ponio ono pa da pređemo na stvar? Još sam 20-32, pa je jako bravo. Htio sam te nešto pitat. Šta si ti mislio poslije školi? Poslije svega ovo. Prije 3 godine sam prvi put probao. Evo do dan danas ne mogu da prestanem do sve bikine toga. Slušaj, ja znam, nisam neka časna sestra da tebi ovdje prosipa moral. Ali znam da ti večeras ja nisam prodao, neko bi se drugi našao i prodao ti. Zašto? Ovoliko? Zbog čega? Dosta sam ja svačija kučka bio. Ti stvarno misliš da imam ikog ovdje? Ovdje sam gdje jesam. Nema više tetošenja kao prije. U gradu sam. Ovo više nije selo. Ovdje ljudi malo po malo svakog zna. Gdje je moral prema drugima? Nema morala. Briga me za to. A isto tako dolazim iz vjerske porodice. Pa gdje je sad ta vjera? Gdje je sad taj Bog? Gdje je sad taj Bog kad krizira? Gdje je sad taj Bog kad jedinu utjehu tražim u ovom sranju? Ti si idiot jedan, znaš.
Najveći idiot kojeg sam ikad vidio. A sutra ti predavanje. Pa eto, ako možeš, probaj ići na njega ako uspiješ stvarno. A evo ti. Slušaj. Probaj večeras da se ne predoziraš, bar da te na duši nema. Ako ništa. A idiot ko tebi nema pomoći. Dobar dan. Izvinite što kasno. Ništa novo od tebe. Hajde pridruži se grupi, radimo projekat. Izgleda da ćemo raditi zajedno. Ovo bi moglo biti nekako baš zabavno. Izvinite, ali ja moram do WC brzice. Kako je sladak. Ja stvarno ne znam što da radim. Vidim, nešto pokušava, ali eto, ne znam. Nekako. Pa ništa, slušaj. Ako ti se sviđa, poduzmi nešto. Ne znam, meni je on čudan. Ma nije on čudan. Samo je malo povučen. Odo ja do toaleta, možda ga sretnem. Pa nek ti je sa srećom. Pazi se. Makni se od mene, narkomančino, zapravo. O, stigao nam je Pablo. Čem ti to pričaš? Kakav Pablo? Znam ja da si ti dobar s onom Rospijom, Milo. Bog zna šta ti je sve. Znaš ti tako. Slušaj me sad dobro. Slušaj me, svaki mjesec ima da mi isplaćuješ nekoliko koliko ti tražim, jel ti jasno? Jel ti jasno? Jer nemaš drugog izbora. Probaš ti šta ovdje? Ima da izađeš ispred. Polomit ću te! Odmakni! Mislim da se tebe stvarno bojim, ja. Ne mislim, ja znam i bolje da se ne zajebavaš sa mnom. Šta ne misliš? Hej, jesu dobro? O, pomoć! Pomozite mu! Mali
Mila, gdje sam ja? Kod mene kući. Nisam mogla da te ostavim krvavog na ulici. Žao mi je zbog svega onoga što sam loše rekla za tebe u školi. A isto tako, nije lijepo to što radiš. Otkako sam ovdje, niko se nikad nije zabrinuo za mene. Imam osjećaj da umirem na ulici. Ni kjer ne bi došao. Samo imam pitanje, kako se mogu odužiti? Tako što ćeš da kreneš na odvikavanje. I ja ću da ti pomognem. Ali mi moraš obećati da ćeš istrajati u tome. Bakire, drago mi je što si došao. Ovo je prvi korak. Doviđenja. Molim vas, on se zaista trudi. Treba mu podrška, možete li mu pomoći? Ako je zaista ozbiljan, možda možemo pronaći način da mu pomognemo. Bakire, tvoje liječenje je bilo uspješno. Molim te, pazi na sebi. Ja sam tu šta god da ti treba. Sretno i doviđenja. Hvala vam puno. Bez vas ovo ne bi uspio. Doviđenja. Doviđenja. Završeno. Super, idemo prosto. Najbolji projekat ove godine je projekat grupe Amile i Isaka. Čestitam! Pravi smo tim. Ali nakon svega ovoga, možda ipak Vuk nije ono što sam mislio.